دم باش تماشاوانی نیجا ام بتیگینا هفته لپشبریوانه و هفته امل سر تیگینا ریوبریه بسکنن ریبراپو جبو کو کار به فکر شاش اكو دسلاتداری مینا ریوبریه دولت پیناسه دکا رونی بکه پشتی پیناسه زمان چاند شهرستانیه جبو پیوندیا و دسلاتداری دینه دسلاتداری پیناسه دکه جبو کو فرق دسلاتداری و ریوبریه دینه جی پیناسه ریوبریه دکه وکی تیگینا پنجمین لسر تیگینا ریوبریه رادوسته دیار دکه کو دسلاتداری نه ریوبریه که جواکیه جبو نشان بده به ریوبریه جواکی و دسلاتداری چاوا جهف جدانه جی لسر تیگینا ریوبریه دسکنه و ریوبریه جنو و پیناسه دکه ریبراپو د پارزنامه پرسکریکا کرد و چارەسەریە نەتەوەیە دموکراتیک ده د بەشە چارچەوەیە تێگینی و تەوەریک ده بڤان نرخاندنان مژارە ڕێڤەبەریە ڕۆنی دکە ji bo mirov nêyniyên çavkaniya wan têgîna deshilatdariyê ye û miyopiyên di vî warî de ji holê rake rast danasîna têgîna rêveberiyê girîng e rêveberî jî diyardeke weke çandê ye di cîvakê de domdar e eger mirov bawayekî giştîtir bibêje di asta gerdûnî de û nexasim di gerdûna biyolojîk de bi kulmozbûna rehekan û pêşketina mejî re dişibin hev rêveberî bi rêkûpêkiya di gerdûnê de rewşa rizgarbûna ji kaosê îfade dike di civakê de rewşa pêşketiya xwezaya xwedîmejiyê nerm ê manedanê bi xwe re pêşketina erka rêveberiyê tîne mirov dikare ji mejiyê civakî re rêveberî bêje di vê rewşê de girîng e ku mirov têgînên xwe rêvebirin û rêveberiyên biyanî jev derxe xwe rêvebirin erka xwezaya xwe ya civakî bi rêk û pêk û kontrol dike bi vî awayî domdariya xwe pêk tîne xwedîkirin û bergiriyê mîsoger dike rêveberiya biyanî xweke deshilatdarî xwezayî dike û cîvaka pêwendîdar ji rê derdixe ango serê wê jê dike bi vî awayî ji xwe re wê cîvakê dike mêtîngeh û dike ku karibe wê bi rê ve bibe ji lewra mirov dikare bibêje ji bo cîvakekê xwe rêvebirin bi qasî man û nemanê girîng e cîvakeke ji xwe rêvebirinê mehrûm bibe wê bibe mêtîngeh û weke encama vê yekê ya xwezayî wê bi asîmîlasyon û qirkirinê di nava pêvajoyê de bivêne vê tune bibe rêveberiyên ji cîvakê re xerîbin û wê nas nakin nûnertiya şêweyê deshilatdariyê yê herî zordar û mêtînkar dikin ji lewre ji bo cîvakekê wezîfeya herî heyatî exlaqî zanistî û estetîk ew e xwe bigihîne hêza xwe rêvebirinê cîvakek ku di vê wezîfeyê de bi ser nekeve nikare ji alî exlaqî zanistî û estetîk ve pêş bikeve û dê pêşketina sazîbûna wê ji alî ekonomîk û siyasî ve biqede ya girîng ew e erka rêveberiyê rê nede ku ber bi deshilatdariyê ve biçe laliyê din jî heta dawiyê li dijî bêrêveberiyê li ber xwe bide divê mirov rêveberiyê neke deshilatdarî û ji vê jî girîngtir divê mirov îmtiyazên rêveberiyê yên di destê deshilatdariyê de ji destê wê bigire deshilatdarî çi qasî antî cîvakî be rêveberî jî ew qasî erkeke cîvakî ye bêyî erka cîvakî pêşketina exlaqî estetîk û zanistî çênabe bi vî rengî heger di çarçoveyeke teng de pêşketira çandî çênebe di çarçoveyeke berfireh de pêşketina ekonomîk û siyasî jî çênabe di rewşeke welê de ya pêk bê civak wê bi mêtînkarî asîmîlasyon û qirkirinê biqede di civakê de rêveberiya deshilatdariyê çi qasî antîdemokratîk be xwe rêvebirin jî ew qasî têkîldarî rêveberiya demokratîk e rêveberiyên xwerû yên deshilatdariyê çi qasî dijberiya demokrasî û dûrkirina cîvakê ji rêveberiyê îfade dikin xwe rêveberî jî çi qasî cîvakê tevlî rêveberiyê bikin ew qasî demokratîkbûnê îfade dikin di vê rewşê de mirov dikare demokrasiyê weke tevlîbûna cîvakê ya xwe rêvebirinê bide naskirin xwe rêveberî timî têkîliya xwe bi cîvakê re heye û mirov nikare wan bê tevlîbûnê bifikire ji ber ku di xwezaya wan de demokrasiya ye
دموکراسی تیگینه که پارا بهتر مروف جبو جیواکن ماکرو ین وکا گل و نتولی دفکرن لی خوره وبرن ارکه که ifade دکه کوج جیواکا هری بچوک کلانه حتی بجیواکا هری برفره نتوی بلاوبونه و دومداری ifade دکن. کریزا هری گرینگ آجواک ناسی یعنی یک جه پرسکره کن وین سرکه اوه نکاره براواجی کرن و تولیهوی لسر ریوه بری و دستلاتداری جف درخه. اف جی بخوره تواهی آنالیزن لسر آواهی و ذهنان نزیکاتین دیروکی دناوا قاوسه ده دگره و تمن کریز درج دکه. انجام دستلاتداری جواک و هاویردور حموی داد قرتینه. دموکراسی پوش دکه مینا قاشله کی دهیله و خودخر رنگ کی ولی خو به معنی دو گیسینی دکه. جواک ناسی حتی تیگین ریوبریا دموکراتیک و دستلاتداری نخه ناونده خواه و وان جهف در نخه و به وی وگریدای چاره سریه لدیروک و زانستین دم بلاو نکه وی نکاره به جقریزا دقادا زانستی ده آنگو جقریزا جواکی وکا آوابون و معنده نکنو ببهوره. جبر وی که او قاس بزاوین آزادی خواست هر چونه تنگ بونه تیوی که سوسیالیزم او قاسی کاریگر بوجی او یک جدست دایه پرسکریک نه هلوشاندنا یکیتیا سوویتانه نه که جهزا دولت و دستلاتداری به پارمایه پرسکریک اوه ین دبیجن از سوسیالیستم جبر که نکارن وکی هست فکر ذهن خوش سروریا دولت و دستلاتداری رزگار بکن زرار هری مزن ددن سوسیالیزمه یا که پیشکتنا سوسیالیزم هری زیده آستنگ دکه اساس اوه ام وی هفته لسر تیگینا ریوبری سکنین بمینید نوا خیر و خوشیه ده.